U Geozavodu izložbom nam se predstavila jedna od najuspešnijih i najnagrađivanijih kreativnih agencija u ovom delu Evrope. Zagrebačka agencija Brugeta Žinić osmišljava uspešne brend strategije, kreira komunikacijske koncepte, oblikuje dizajn i vizuelni identitet najuspešnijih hrvatskih kompanija. Sam prostor zdanja predratnog trgovinskog društva u Beogradu u Karađorđevoj bio je inspirativan za Davora Brugetu i Nikolu Žinića da nam u doba aktuelne svetske ekonomske krize izložbom u jednoj staroj, sada nepostojećoj finansijskoj instituciji ukažu da su ideje i kreativnost kapital jedne zajednice koji ne može propasti. Mi pokušavamo raditi nešto što se zove funkcionalna estetika i kreativnost bazirana na jasnim strateškim temeljima. Hoću reći da je užasno bitna analiza da bi se došlo do kvalitetne sinteze. I zato mi veći dio svog procesa rada istražujemo, a manji dio u biti kreiramo. Sa više od 300 međunarodnih priznanja za svoje dizajnerske projekte, Zagrebačka agencija Brugeta Žinić jedna je od najnagrađivanijih u regionu. U Beogradu ih izlažu premijerno. Ovaj prostor nas je u principu inspirirao i za postavku, zapravo i za priču oko ove izložbe, a zapravo i na neki način inicirao da po prvi put svoje nagrade izvadimo iz prašnjavih ormara i da ih stavimo ovdje u trezor. Postavka dizajn proces razlaže postupak nastanka nekog komunikacionog rešenja. Čine je 3 celine: ideje, vizualizacije i celoviti projekti. Tako građana izložba olakšava nam da sagledamo delatnost i vidimo zašto je agencija Brugeta Žinić omiljena i kod publike, ali i kod stručne javnosti. Upamtite, ideje jesu jedini stvarni kapital.